Tangte dunia bangke eglong lo jo eboreta no lata kita me ilitum kasih tangklong eboreta ma along bangali lagi isi unik lapen ke mana sabo isolated hoy ading situ ilitum karbeng long kasih tangklong eboreta la bangke ilitum kado ni la tano dung mate lawan pen 1 kilometer son si khelo itu la tame la non mili non la tu ke do la bangke 7 kilometer mate 8 kilometeran bak dola kotang tela so dim long sun sonia kelang me ardu nang paklang koni ko kota tabi lona tante nang paklang kon cenggi lake elephant skeleton mate ilitum karbe lampen ke inar aru rangku nang iglona tak tante lang to tangte naik ha lagi itu satu beda kilo ciriaro arta dulu ciriaro bang angkur bang nampak lang koni kode aku will shop kok cecap lang lapisan si teglong jo nili nuwet kali ku nijir foto pe previous video long ta alang li tum dolo lasi nil tum Sunday ani for chilong se akko puthat nang ji thulo puthat ta Sunday meng de ko ji to last Sunday ta ji thulo tamai pini bang somjo okay Ladakh actually eco friendly place thank prang lahi kui di kyong di lahi kui akilang besi nang paklang kon bom pode satang te lang bom lang to wajar pen gelang ge ber thank pinang na kon kita me lanon tak dostaran ge arong tin sia kaprek kapen dia arong tin ta me gelang ton to dia kaprek aku lang kon na de non ke jo lake scientific name pen ke Dracena trifecta pusiku tame honestly karbelam pen ke kitong abang so arong santi pulone thek bang doling tame ku komenong nang picha ekong kelang idi ang bang ku tutimat lang ni set so tangtai ini video ke lan chalo thanks for watching see you in the next video love you all okay bye bye